Egati yabarai babatami b'ekisegi cy'umwaka w'ekirububere na 52 use internally displaced persons abubale kiribu ikomena isano emyeyemo na 92 asorogongo rwagusi bakoragwa nere James Uro oyule umucoordinator bw'abatami abo nigo bono bakora masabo litukulia lero imeyekanise yemo egotoka imeye bunge ya bunchali balenekerenga kyogosaba abarai kubainyora na waigo kubaigera elio babe bakonyora kibesa kolengana no gusiria kwenibo yabo enyinge ekero gechisege cyo ukwanekerekyo nigo bamusabire umurai bwense Daktari William Ruto kubainyora chingaki arakole etaro yaye ucha sorogongo rwagusi elibanyore kibesa cyabo buna batami bande kurwa Asichi County chinde mkono wako tu yetu Bwana, ukatuelekeze, ukatuongoze, ufunde kila nia zote zilizotili hapa na pale katika jina lako Bwana wetu. Tigante benga lero ntwakora masabona IDPs ba gusi yaito na ekirenge kenenkelinga ikobate tukonyora chibas chiabo yiraki yabo igosaba kanenkolinga abarebeto ba gusi na mana bachumba baito ikabana yaito na mana kelmo raisi agoja gusi yaito yero sigete mano mbuya motebi abanyene yake abasinginjo chisama jene njanya walete na bani bani basinge sana lakini totatenga kimena goja gusi mo action mo motebi na into tatume uchumbe mo ikire president sa gotokanga gusi inkolerere nga IDP simba cha negete kogocha gusi njo kwani gore yake yabo litukolia rero ngwaka buyase osangire kana twakorire kogosasi mogo chenu na kubori Nyasaye aiwe birero bya abantu baye buna twamuboririe nande twasabira serikali yaito yo musike umuchoro ito William Samuel Ruto munagocha gusi aimukie getambo kerogisaine asogo konya na gwakana abatami b'ekisegi ba 2728 elinda magimabo aira naboronge na roba menye buya muna bande Nina laizo tulima na Mungu wale unapajilia fedha mfalme wale wajilie kima na madua toka juu mbinguni wale ni kila jambo alienda kulingana na mapenzi yako na hekima yako Bwana wasikie watumishi wako.